za sehnedis. Saçımı Süper'de Moskva'da Yaran Suvar'ın iştirakçı Elmira Hanım İsayevidiz teklif suva. Köznyani xeyrar koy, közvirdas Yaran Suvar'ın barak kuyala. Koy küçen sağ olur, iki şad ol, koyar hemiş baktar kuray. Çok sağ ol, can sağ ol. Мы продолжаем наше торжество. Я еще раз на сцену приглашаю заслуженного артиста Республики Дагестан Омара Меликова. Thank you.
insan, şayaylar bir tarifta bak insan. Şadı bulanır bu sellerin hayasın, şadı bulanır bu sellerin hayasın, 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 hayasın. Sasık yazın Dağıstan divakında, eski yazın vatan gani insanı ya. Sasık yazın Dağıstan divakında, eski yazın vatan gani insan ya. Haydarlar Simaniya, Maydan ya, haydarlar Simaniya, Maydan ya. Biz valgani medrika vay fayasın, biz valgani medrika fayasın, 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 fayasın. Biz Arabia kiş, arkadaş kes sadrani dağlar sefil. Ya bu selam, biz Arabia kiş, arkadaş kes sadrani dağlar sefil. Düşmanların bilip amıstir, düşmanların bilip amıstir. Şadı bulanır bu seller, hayasın, şadı bulanır bu seller, hayasın, 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 hayasın. Omar Melikov. Çok sağ ol. Дорогие друзья, в нашей концертной программе вы думаете, только профессиональные певцы поют? У нас даже учителя поют. Сейчас я хочу именно учителя пригласить на сцену. Учителя с большой буквы, талантливого человека, заслуженного артиста, учителя Республики Дагестан, Рустам Карибов. Встречаем! Вы знаете, такой небольшой экскурс в прошлый год. Рустам Карибов получил 100 тысяч рублей, президентский грант, учитель года. Он получил грант. И самое ужасное то, что он абсолютно ни копейку для друзей не расходовал. Это правда. Рустам Карибов!
Sara Rustamlı